سلامونه، فضل یم د بلجیم څخه تاسو ته د هالندي ژبې درسونه وړاندې کوم. نن زموږ موضوع ده ښار. کله چې تاسو نوي ښار ته لاړ شئ، کولی شئ دغه 10 جملې په نوي ښار کې استفاده کړئ. تر اخره پورې راسره اوسئ. راځو اولې جملې ته. Mag ik je iets vragen? کولی شم څه شي پوښتنه وکړم. vragen پوښتنې ته وایي. Ik ben op zoek naar een plek, een winkel. Ik ben op zoek naar, زه په لټه کې یم, een plek, یو ځای, een winkel یا یو دکان. Ik begrijp het niet. Kan je dat herhalen? زه پوه نه شوم. کولی شي یو متن تکراروی شي راته. herhalen تکرارول. Kan je langzamer praten? کولی شي چې آرام سره ووایي راته. یعنی چانه پوښتنه کوئ څه جواب درکړئ نو پوه نه شئ په یا خبرې ډېرې تیزې کوي. کولی شي ورته ووایي Kan je langzamer praten? وایي کولی شي چې لږ خبرې آرام سره وکړي. وایي کولی شي چې خبرې لږ آرام سره وکړي. Mag ik in de menukaart zien alsjeblieft? وایي کولی شم چې د menükaart وګورم. menükaart رستوران ته ځئ. کولی شي دا پوښتنه وکړي. Mag ik de menukaart zien alsjeblieft? کولی شم د menükaart وګورم. Hoeveel kost dat? وایي دا په څو روپۍ دی. دې قیمت څومره دی. Hoeveel څومره kost dat? قیمت یې څومره دی. Kan ik met de bankkaart betalen? کولی شم چې زه په بانککارت سره پیسې ورکړم. ځینې ځایونو کې کله معلومات نه وي صندوقي شخلي یا په بانککارت باندې نو کولی شي دا پوښتنه وکړئ. Kan ik met bankkaart betalen? کولی شم چې زه په بانککارت سره پیسې ورکړم. Is er hier een wifi verbinding? وایي آیا دلته وایفای شته دی. Is er hier وایي آیا دلته een wifi verbinding وایي وایفای شته دی. Ik ben op zoek naar een hotel. زه د یو هوټل په لټه کې یم. Ik ben op zoek. زه op zoek په لټه کې یم. naar een hotel په یو هوټل. Waar kan ik een taxi vinden? چیرته کولی شم چې یو تاکسی پیدا کړم. یعنی تاکسی کوم ځای نه پیدا کړم. Waar kan ik een taxi vinden? Kan je me vertellen over de geschiedenis van deze plaats? وایي آیا کولی شي ماته د دې ځای په باره کې تاریخ ووایي. geschiedenis تاریخ. Waar kan ik geld wisselen? چیرته کولی شم څه روپۍ میده کړم. Waar kan ik چیرته کولی شم geld wisselen یعنی روپۍ میده کړم. wisselen میده کول. Wat zijn enkele populaire feestdagen hier? Wat zijn enkele populaire feestdagen hier? وایي دلته کومې مهمې رخصتیانې دي. feestdagen رخصتیانې. Waar is de supermarkt? supermarkt چیرته دی. دکان چیرته دی. Hoe laat is het? څو بجې دي. چا نه پوښتنه کوي. Hoe laat is het? څو بجې دي. Mag ik een kopje koffie alsjeblieft? وایي کولی شي چې یو ګیلاس کافي راکړي راته. Wat is het weer vandaag? وایي نن موسم څنګه دی. het weer موسم هوا. Ik ben hier op vakantie. زه دلته په رخصتۍ باندې یم. vakantie رخصتۍ باندې یا چکر باندې. Ik ben verdwaald. Kan je me helpen? Ik ben verdwaald. یعنی زه ورک شوم. یعنی نه پوهیږم چې چیرته یم. Kan je me helpen? کولی شي چې ما کومک شي. Ik ben hier voor werk. زه دلته د کار دپاره راغلی یم. Ik ben hier. زه دلته voor werk
کار دپاره. Hoe kom ik bij het treinstation? Hoe kom ik څنګه کولی شم bij het treinstation ترین سټیشن ته لاړ شم. Ik ben blij je te ontmoeten. زه خوشحاله شوم د تا لیدونه یا تا سره خبرې کولونه یعنی تا پیژندلونه. ontmoeten پیژندل. Ik ben blij زه خوشحاله شوم je te ontmoeten چې ته مې وپیژندې. Ik wil graag water alsjeblieft. کولی شې څه لږ اوبه راکې. Ik wil graag یعنی زه غواړم water اوبه. Heb je broers of zussen? Heb je broers of zussen? آیا ته خویندې او ورونه لرې؟ broers ورونه، یو broer، ډېر broers. zus eentje, zussen veel. Waar is de bushalte? د busstop چیرته دی؟ Waar is چیرته دی؟ د bushalte busstop. Kan je mij helpen met mijn bagage? Kan je mij helpen met mijn bagage? کولی شې چې ما سره مې بیگ کې لږ کومک شي. bagage غټ لاس والا بیگ ته وایي. مننه د لیدو نه. که درس مو خوښ شوي حتما زما یوټیوب په نوم د نیدرلندس met فاصل حتما ځان سره سبسکرایب کړئ او که غواړئ نور رقم درسونه جوړ کړم څنګه تاسو غواړئ حتما ماته لاندې کمنټ کې ولیکئ. خدای پامان.